Sibingelelana njalo ke Hlaba Zulu linjana elikhona ngaleso sikhathi nantu uhlelo esithi Ngisakhumbula esikucelayo lapha yobana ke share the page, follow me on YouTube, Ezra Tshisa Sibanda on YouTube, and enjoy these shows, and they can share, like and subscribe elokuzeni page lethu Ezra Tshisa. Follow us there, subscribe, so that ube lama later notification nxa sesingena live njengathi ube kwazi ungablock utshela ngabanye sesingene live ngafaka i-notification ethi ga we are on. Siyabingelela igama lami Tshisa Sibanda, umanjinela wami ke ngeke umashelela ke uClan Patrick Moyo. Unjani namhlanje? Siyakubingelela Patrick Moyo. Mina ke ngibaba oleminyaka ke 44, hambile ke ekhaya ngisuka lapha ke iJozi ubona ngiyelobona umntana kithi khona le ke eTsholotsho ukuhleke ngisiyavela umntwana wengithanda. Umntwana leyo wasengitshela ukuthi mina ke dewa angizake ke ngingene emacansini njalo ngisagcwele. Ngaziqhenya ke kwamagama ke mfana kaTshisa kwaba kuhle ukuthi ngathola ke intombi lami egcoleni yayilobola. Lo mntwana ngalesi sikhathi mina bengilama 32 yena ke belama 24. Kuthe kunjalo ngahamba ngavela ngathekela ngenze lokho engakutshela umfundisi wami ubana lami ngirespect ilanga lami ukuthi ilanga lokuqala sohlangana khona apho njana ke yena wayiqala. Mina benginomntwana njalo yekwazi before, so ke yena ke nguyade ke esagcwele siphethe ukuthi wakhe hayi kwenzakala konke yonke into sanze umthatho wesintu asalungisa yonke into. Ekhaya besilala sibaningi kakhulu siminyene, ngakho ngayilungiselela indaba yami ubona ke ngiye ke eMzansi Afrika lapha ke nyathola ke intombazana yami enhle ithokazi lami lapho ngalelo langa sasikhalela ukuthi uzaba ubusuku obuhle kakhulu. Hayi wazofika umntwana ke bemphethe ke abafana ke bemalayitha bamthela khona eJozi. Hayi ngathaba ngalelo langa ngagijima ngabona ukuthi hayi vele khona lokuthi ngitshona ngisidlana lento nje njengomntwana ongasilutho ilanga lami lokuqala ngcono vele ngingazibulali. Hayi safika isikhathi sangikhona ke umntwana ngikhona ke lokho ezilazile ngingasile ngena emacansini nga-understand ukuthi ke hayi phela usele virgin. Yes, angena ke laphana ukuthi ngithi nyathi hayi wabopha inyawo ke msakazi kubopheni kwakhe inyawo lapha asola manje ngathi umntwana le-virgin yabesithi ke ngoba ngangalivula kudala. Uthe kunjalo laphana ngisithi nyathi hawo ngathi ke njengondoda sonke amanga ethu afana ukuthi hayi nyathi kancane, so ngazama ukuthi kancane kodwa mane kuzweni kwami ngathola ukuthi lapha ungani kukhona umlilo. Ngithe ngithi ke hayi waba ngumsindo sibili ukuthi sibile ngani ugcwele hayi ukuthi ke ngitshone ka1 sakazi into engayizwala lapha ngezwe ukuthi hayi umntwana oseke waba busy kakhulu ngabathe kodwa bayihlaba umkhosi ngani ngazakenze lutho ekuqedeni kwami lapha nansi ngizabona mhlawumbe sokungcolile yonke into. Umntwana lo ke bebhizi ke sakazi ilanga lesibili ngase ngihlala la phansi ngathi ngitshela iqiniso. Umntwana uconfess ukuthi hayi swala la madoda ayisikisi kambe untshelelela namanga vele ngothanda ke nothando. Into ke ilanga laso ngilikhohle mhla 27 September 2017. Asazi ke lapho mfowethu ke hayi baqanjela amanga labo client benje yonke into kunjalo kodwa kungasenani uthe ke laba abantu balamangathi mathi libabhasopo mama kodwa ke hayi ngibona ngani ngisoze uqhubele kuhle. Ngicela ungitshele ke enye izingoma zikanhlanhla nxa ungathola lethu umakoti ngingathaba kakhulu. Unhlanhla ncinza I presume niyelo yeah. Waza wamuntu, umntwana umuntu
ke ukubana ke ekumbambeni kwakhe akukho right. Kwelanga wadiscover ukuthi ke amabele kuyini ngesikhiwa ukuthi uhamba njani. Inzo lezo wakopunula ke. Okopunula izikopela zami. Wabamba kuphela wanjiwe njalo. Ngezo into le ngani ngenyanya kodwa ke hayi lami njenge teenager waqalisa ukutshisa uthando lwavutha ke umsakazi waqalisa kubana ke angiqede umntwana wami elaboratory yesikolo lesi wasilandisa isikolo lesi ngisazi kakhulu isikolo lesi ngisazi in and out ngiyasazi mina ngwami sisuzwe nqansi ngiyasazi ya wathi njalo ke lapha ke uMr Dash umuntu engimazi kakhulu hey madoda hayi kwaba njalo ngithe sengilanda uform 4 ngabo July ngabona sengeqwe isikhathi ngoba isikhathi esiningi wayengasebenzisa into yokuvikela hayi kuba isikhathi ngamitha yena wahlathi lapha ke ngitshela wasokonakele wena thandana lokunye umfana okwaziyo ngangilayo umfana ke elayinini ngagcina ngilala la engamthanda umfana lo ngase ngimnika isizo ngithe siyabhala wangilwela ukuthi ngaxoxa ngibhalela ama examination ngabhala isisi sincane imbijana ngaqeda ke form 4 wami utitsha lo manje umntana sezazalwa phela wathi uzangincedisa uthe umntana siyazalwa engasabamba umtshina ngoba ngangasafundi khona wala kathi kangazi wathi uyangihlolela ngihamba ngiba mfana ngamnika isisu lesi ke umntwana khona ukhona kathesi umntana lo kafani ngisho lo Mr Soren lo ufana kaxathu lo Mr Soren so kafani kuhle lo du leli jahala so ke abangibo basola kakhulu but babengamazi lo teacher besithi umntwana kafani laba koncube ngitsho la kancane hayi indaba khona yahlupha umntwana senganisekhulile Tshisa kuyahlupha manje ngazi ukuthi ngenzeni lo umbalisi wahamba kibo khona le uzwakalela eMtare umntwana ngesaba ukuthi one day uzatholakala ukuthi kasiyo kade ngiyabonga ke msazi usuka soze ukhohle umntwana amsekhulile ulanda ama 20 years lali njalo asazi njalo ukuthi hayi badoda legenda ka Eva le uyakunika uthwala umthwalo sike sayibona le ndaba enjalo ehluphayo kobulawa la umuntu agcina umntwana kwesikhathi eside kube sokuthutha umuntu atha so wakho lo mntwana hayi kubuhlungu ngicela ke ungangitshwela ke ingoma wabhalaza abaninganyana lapha uChiko Dasa agcina umchayo la umkhethi lokhonda iziqubu mana ngotshele ke uChiko kungasenani bora bophetha
kunjalo ingoma evela kuchiko thwala ingoma sethi bola wopedza mana mphandeke incwadi ngizwe lokho. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey, nemamonya, hey, topigwa nemamonya. Hey. Yes. Asephambili ngaloke uhlelo ngisakhumbula nazo vela kuzenzo Ntuli. Uzenzo Ntuli uthi hello Tshisa ngiyakubingelela. Mina ngibaba oleminyaka e55. Manje sengihlala lapha ke South Africa. Namfana Sibanda nginguNtuli kodwa soNtuli. Kwenzeka lesi sika sisekhaya ePlumtree emajinge. Lapho ke sitolo kube kunathwa ngithe ngihamba mina ngokha konapana ngo2001 lo kwasikazi kwafuna kwama shops laphana kwabe kukhuluma ke inyongo yakho bethethisa umama ngomzimba wakhe ngoba umama ke bemuntu lezinto ezinkulu benganhloni bengabafana abancane banjelo ukuthi awuzasenzani wena baba sakushaya lapho lami ngakhula sizelijaka ngezizwe ngiqinile uyazi kwabuya umfana kwalazela ke Tshisa kungu3 kukhuluma idot yakho ngase ngimphanye kuyi1 ngesibhakela wawela phansi badobha ke amatshe abanye bangikhutha ngathatha lani litshe leliyana ngachama ngimshaba uchubo kwathi baphumela phandle ikubale kwami suka eZimbabwe ngilibhekise eSouth Africa kwafela kona abantu kungifana ngahle ngalala vele sengingenile eSouth Africa kudala lokho ngahlala kathesi ke umfana lwanoko dash wamphambanisa nyakwazi ukuthi abantu bake bakubhilive kodwa ngihamba ngathanda zonkulunkulu wami ngagezisa iminyama yakhe nakathesa ngabuyela ekhaya asoze ngikhohle umnyaka ka2001 imimoya inzondo iminyama konke kwahlangana lelo langa abantu bengisukela ngabazi ngiyabonga mfana ngathi ngicela ke ungitshale izingoma khumbula usuke ngafanga lukhohlwa kunzima uthi kuchale ke ingoma enthandayo ka Deborah Fraser ngimthole yini abanye bayombona abanye asoze bambone utho njalo Deborah Fraser moyi Solo
ingoma vela ukuthi paraphrase ingoma into abanye bayambona abanye sozibambone ke lapha bakhuluma ngayo Jesu sitshele ke uzenzo Ntuli lapha dabulala ke umnye umfana la ke wayesize umfana leso sikhathi indaba zama comment amabe unkosikazi lokho elayela kathesi indaba yaphela kanjalo Ntuli siyabonga esinathe yeah lapha ke Chauke esinathe Chauke uthi mina nihlala khona le Eastern Cape Tshisa ke nxa ngikhala lapha evela khona kuseDzanini ngale emashanganini lanxa singabe seZimbabwe lapha eSean Cape ke kwenzeka lenkeme kule ndawo kunganithiwa yimkhukhu lapho ke uhlala ugcele khona abantu indlela ke le yakhatheka udlula nxa usiya lapha ehlala khona thina wena ke ngakhohlwa something ngathi ke mbuyele ke endlini ngokushesha ngathatha ke uqhumela laphana ngiyakazi ukuthi ngalelo la ngithelile avinjwa igenge abafana bethwele umense laphana bangidonsa bangenisa ejaradini labo khona bahlala khona emkhukhwini lapho ke bangibhinya khona bengu6 bangichaya bangibophela bangigcina ngalala khona ubusuku bonke benza lokho mathanda wabo azathi ilanga lesithathu lapho ke basuka mbe besiyadinga ukudla besiyazingela ke imagine 3 days ngagezi besenza abakufuna kimi kuthe kunjalo ke semphunyukile sizothiwa ngiyadingwa ngaphunyuka nxa kamnye ugogo wayehlala eduze lapha bafika bangikhulula ngaphuma ngigijima oke emapholiseni ngathathwa ngamse esibhedlela lapha ngafika ngenza le treatment ijaga lami vele ke azange lubamba umtshina lanjela ukuthi mina benyeba ufebeni ijaga lami ke lala umfana kamoyo wathi vele ngitsho abafana bakhombile ngapha nyafuthele esibhedlela ngapha yena utsho njalo wangala kanjalo nje lana abafana bagcina bebotshiwe babanjwa bagwetshwa lokugwetshwa bagwetshwa each one 12 years ngahlala njalo ngahanjwa ama-counseling lo ndoda wahle wathutha besahlala khona ngisokolile mfana kaTshisa okwesikhathi eside ngihawula kodwa manje sengubhalela ngoba sengingcono. I'm saying to all the victims of rape, stay focused, stay strong, ungavumeli umuntu akubisele phansi ngoba engala ke umoyo lo kwafika isikhathi ukuthi ngizibophele kodwa ngazikhuza. Ngiyabonga ke Esther Chauke awindaba ebuhlungu indawo ebuhlungu mama ya ilizwe lakho lelivele siyalesaba kakhulu. Ngicela ke ungitshale izingoma yabona ngingajabulisa lapha hayi wathi simchayekele homeboy wakho omthandayo homeboy CB homeboy 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 life would be lonely without brothers and sisters. Life would be so lonely without friends. Imagine how lonely life would be without papas and mamas. Papa socializing with mama, mama socializing with papa. Oh boy. Oh boy.
Imagine how lonely life would be without boyfriends and girlfriends. Boys socializing with girls, girls socializing with boys. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Life would be lonely. Life would be so lonely. Oh boy, oh boy. Life will be lonely, life will be so lonely. Ingoma evela ke siphi ingoma esithi homeboy. Yeke ngicela singene ke store. Experience during your stay is what matters to me. My name is Nomsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Yeah, yeke sibambela lo hlelo sakhumbula kathi vele ke ufundane kunjani ufundani Msipha ufundane ethi Tshisa sengimuntu omdala mina ngathi singile 68 aha baba lapha ngama 70s bengisebenzela ke umunye umlungu Mr and Mrs Gibson laba balungu bebengithanda kakhulu ke ekwenzeni kwami lapha babancane beloyise la umdala uGibson senior so ke umama wangikhaya lo ke umlungu mina njengo garden boys sisebenza ke endaweni okuthiwa kusematha mhlophe koBulawayo ngithemba uyayazi lindawo jaha yazi kakhulu lapho kwenzakala kunye ukuthi ke ngicina mina ngwami umfana njengomfanyana ngenza ubuzanka ongaza kubona ngicina ngithanda lo mntana omlungu uMrs Gibson uboss wami hayi sakwenza lokho kuyimfihlo sitonta ke ubaba engakwazi washaya ke independence wafika uthe kunjalo wathola isisu unkozazi wakhe hayi ubaba uGibson wathanda kakhulu umfazi wakwamkhamisa endaweni othiwa yi-Mother Day kukuhle bekhangela bechecka yonke umntwana yonke into enhle wabeletha umntwana hayi waphuma ke umuntu omnyama ngathi sokuyiphela kwa-81 soku-81 wakhala ke ubaba ukuthi umfazi wakhe kwenzakaleni wacabanga ukuthi utshintshele umntwana esibhedlela kwaba ngumsindo
umfazi wacela iconfessa umngane ukuthi umntwana ngowami mina Fundani ngangilala laye njalo ucela uxole endodeni yakhe. Indoda yakhe ithi kuzwa lokho yathenga itikiti yadla nyamalala yabuyela kibo kodwa basuka khona le lapho hlala khona umfana kithi England wathi wahamba waloba umfazi wasala isikhathi lapha hayi wahlala lo mntwana ngagcina sengani ngubaba womuzi sahlala thana lo mama kwazathi ngo85 la wathatha kwakhe wavela waflathela selibhekise khona le umntwana wasemnika for adoption. Into engifuna mfana kaSibanda ngithanda ukuthi undingeleke umntanami I think wena ama 5 years ngihlukana laye bamthatha bamsa ebantwini engabaziyo. Umntanami imizwa lakhe ayiphiwe lona ngaleso sikhathi kwakuthiwa ke nguMichael. So kangikwazi ukuthi umntanami ngambona ngaphi sengikhulile befisa ukumbona ngowesikhaladini umntanami ngazi ukuthi caba ke mbotho Michael Gibson kumbe Michael Christopher Gibson. Xa ungamthola unganceda Sibanda yimi ke Fundani Msiba. Awu Fundano umama wahamba lo wathi wadoptisa umntwana la wabuyela eNgilandi. Ngicela ingoma lethi hamba ntombi bakubona phambili iyo kanye so brothers. Hamba ntombi. Semane seuze wakula kelele semane seuze wakula manje semane seuze wakula kelele semane seuze wakula manje semane seuze wakula kelele semane seuze wakula manje. Seuze wakula kelele semane seuze wakula manje obheka uhamba kwayo abuzine ziyafehla obheka uhamba kwayo abuzine ziyafehla hamba ntombi bayobona banamehlo kelele awu yelele yelele hamba ntombi bayobona phambili. So brothers of South Africa ingoma hamba ntombi sichaleke ufundani Msiba yadinga ke ingane yakhe uthi leyo ngane le la singubaba lapha ekhona mixed race anyone who knows
What's his name? Michael Christopher Gibson. Michael Christopher Gibson, if you're listening, your real dad is looking for you. You should appear for adoption. Maybe umntwana wami utshintshe isibongo angazi baba. Sometimes abanye abantu nxa esethethe umntwana uyathatha isibongo salo amadoptele. Uyamdinga ukuthi ufuna umbona umntwana wazala ukutshontshana. Aha. Lapha siyafundisa abokilani bangayenza into zokutshontshela lezi. Kuyamithwa. Bamitha abafasi. Sop. Yeah. Mana ngiye phambili ke ngohlelo ke sesibala ke nje vele ke Debra Ndlovu unjani Debbie Ndlovu uthi ke ngisazi ke siyabonga uhlelo ngaluthanda ngisakhula ngisafunda ngangilalela kakhulu ku radio 2 awubantu isikhathi sangikhona bengikhula ngiyi-teenager lapha ngoba 90s late 90s kumnandi mina yo Debra sengihlala ke ngapha ndana ke Perth eAustralia lolo hlelo vele ke ngawulenza lapha ngasekuseni kimi la sengikholisa ke sengilele ngisembhedeni ngabisa ke isikorobo esinye lapha ngisithi indoda ngachata lasekhaya ngo-2016 ngachata lasekhaya ngambisa lapha umuntu lapha kwafika kwaba livila wacabanga ukuthi kufebe kuphela kubhizi kudobha amankazana ngabhuzwa amankazana ayindithetha ngolimi lesishona ngifuna ukuthi mbala ukukhulumileyo babe ngithethisa kakhulu amankazana yena kumuntu engimbisileyo nxa ngithi sometimes umchile endlini ngimuke yonke into uthola ukuthi veleke kako sebemthethe laba bantu bakhe kuyanathwa lesi sikorobho ke Tshisa ngase ngibona ukuthi ngase yafala divorce inhlanhla iminyaka ibingakwani kwathiwa cancel divorce kwathiwa le visa yakhe kumele i-cancel wathi wahamba acela ubuphepheli ngikhuluma nje kukhona okungudoti lokho sokuhlala eMelbourne ibizo lakhe ngubani bani Tshisa wangenzela ezibanga lomuntu ngesikhathi mina ngilele ngidubeka nobhizi kubo Facebook lama WhatsApp uchata labanye abafazi bathumelana amagwaya yabo yonke into nama-video konke into wazosifilima kwenilanga besenze sex nalowo mama can you imagine mina sembona idoda enjalo yimi uDebra Debbie sorry mama idoda kade amadoda akazokutheni kanti hayi gender ka-Eva ngasithi iyo ebhedani kanti ke le kadamu la ayikho right izingoma ngiyazithanda ingoma zakudala yikho dlala lo hlelo ngoba ngithanda ingoma all skill person ngidikela ingoma kulabo abahlabeleli abalandelayo osontshala one ngajabula kakhulu ngicela ke ingoma la nxa ungayithola ethi Sweet Love ngizayithola ni Sweet Love i-trumpets I think ikhona nasi Debra nasi Haisatawa haisaphela
Aha, ingoma ngemnandi vela ke ethi sithi lavo ingoma ku trophies yakhola phambili emva kwalokho. Lapha engitholileyo engithole kuthiwa Thabani Dube. Unjani Thabani? uThabani Dube uthi cela ukubingelela lani lonke ke basakaza ngazi ukuthi abasakazi babakhulumela kubo. Thabani Dube uthi mina ke ngithanda ukutshela one thing, bengithanda ke iqembu le-Highlanders kakhulu. Iqembu le-Highlanders lelingibusisa okwamagama. Ngithe ngihambe ke khona ngalo kuyahlalela eSoweto, ngihamba ke lo mntakasisi wami intombazana hayi abhilisi sayitholayo le nhlamba azitholayo ngahle ngayisutha. Umsakazi ke kwangenza ngacina ufuna ukulwa, salo khona abantu abanjika ngama-steps bengishaya ngezibhakela ngawa wela phansi ngalimala ngadabuka ikhanda. Akula muntu wabotshwayo lakathesi ngiyaqhula lapha ngoba ngangephukile lekhanda nenxeba lekhulu. Bengitshela nje ukuthi indaba ngithi ngingakhuluma inhlamba ngoba ngihamba lo mna wami. Tshisa ke abantu bayilenda soze ngabakhohlwe lokhu kwenzakala kuyichibuku cup final enzelwa ke APF lapha. Ngicela ke ungitshele ke ingoma mana ngidingele ke izingoma ingoma entemo bana ke uzazikholisa. Yeah, sithi ne-Highlander uZexmanathi ukhona. Yeah, nawo uZexmanathi.
Mama Helanga Boss, so nange uSofi Manyathela namhlanje ngiyovala ke uhlelo namhlanje unjani Manyathela Sofi ngiyabingelela. Tshisa ke mina sengumama ole 40. Ngumama le 40 kule nto enhluphayo kakhulu. Lehlona baba abantwana lababili. Kodwa mina vele ukunhlupha kakhulu asokuhlona le ndoda. Hayi umuntu lo mutshe ukuthi engimthandayo ukuthi ngiyambona uyeza. Uyandithanda ufuna ukuhlala lapho, but i-confidence is very low ngenxa ukuthi ngaphuma enye into emuva ngale kuphuma khona idoti kodwa senganama-piles into ekhona iyalenga ibende ngangomunwe bama-piles axhwalayo, so nyabe nginenhloni kabi ukuthi ongakwami-ke abone linto kuyangikhathaza ngitshisa into leyo ayifuna ukuhamba sengilayo senama-8 years ngilayo amadokotela anika ama-cream ngokufaka kodwa ngibale kambe sengisilima yini ngosenilokuphondo emuva ngale nsitha into le yayiluma kade ezayisalokupoma uzithulela nje ayibohle Tshisa imuSofi Manyathela ibhala ngisengivedi lapho abona amaphayizi lawo mama kodwa anti kakhulu kuthiwa bangelwa ukudla lokho ongalathanga kumele udle ukudla lokwakurafeji lani angazi mbikho, so hey sorry mama wasenani uSofi Manyathela uthila sozekhohlwe iuhlala lejakala mele challenge 3 years ngilala nzima ngigqoka nzima ngiflathele emva ukuthi angabona ukuthi kulani umsila lo uphuma ngemva kwami, so kuyangizubhlungu lokwesaba njalo mbona ngani ngabona lokho zangala, so zakwadi ngitshele ukuthi ngophayizi lambe udokotela cela ke unjani ingoma ethi saphela udlame engithandayo kanobongela ke client mathelela kamonga Tshisa Sibanda sibonga nangani yabo